Eto, večeras smo vam predstavili moj najnoviji roman pod naslovom Tihe likvidacije, koji tretira, to je u stvari drama onih koji susreću zločince, koji susreću one koji su nad njihovim najbližim napravili zločin. Dakle, pitanje je da li se osvetiti ili se ne osvetiti. Nešto što je tabu tema, prvenstveno što kod nas religija to ne dozvoljava, što nas religija naša uči da i na zlo uzvratimo dobrim, ali dakle roman obrađuje situacije u kojima čovjek tačno zna ko je počinio zločin nad njegovom porodicom i postupa nekako drugčije nego što smo mi navikli. Iako se u formi romana napisano, moram reći da je to bazirano na bazi istinitih događaja i svi likovi i svi događaji mogu se provjeravati. Neki su već provjeravali ono što je izišlo na netu prilikom objavljivanja odlomaka. Dakle, roman, ali na neki način ipak dokumentarističan, s obzirom na to da su svi ovi slučajevi koji su se desili ovdje, dakle, svi slučajevi koji su opisani u romanu se mogu provjeriti, dakle, postojali su osobe koje se spominju u romanu, može se provjeriti, dakle, da su oni učestvovali u zločinima, da su bili i osuđivani i da su na kraju završili svoj život ili se trenutno nalaze u zatvoru. Interesantno je da pored tolikih zločina, pored svega što nam se desilo, da nije zabilježen ni jedan ni teroristički akt, ni čin osvete, pogotovo izvan granica naše domovine. A vrlo često ja susrećem ljude koji kažu ne želim izaći u grad iz razloga da ne susretnem nekoga ko me maltretirao u logoru ili nekoga ko mi je ubio dijete ili šta. Meni je taj stav nezamisliv. Dakle, ne želim izići u grad, dajem prostor u stvari zločincu da hoda po gradu.